1986. 7 vojnika napali Gornja Poljica i kaže u tim borbama se istakao pop Juraj Pezeljević koji je kao odrubio glave 15 Turaka. Sad čujete, je li baš bilo 15 ili je bilo više, manje, teško je to reći. Ali i djevojke Mara Žuljević i Bare Lešić. Vidite, taj mit o junakinjama, on je neprestano prisutan kod svih naroda, znate. Srba, majka Jugovića koja je izgubila 9 sinova i tako dalje. Mislim, to je tako, to je jednostavno narodu potrebno. Sada, u 1799. godine uprava iz Dalmatinska uprava iz Zadra traži od Mate Mihanovića da napiše koji su to plemići poljički, jer da svi se predstavljaju da su plemići. I on je napravio jedan popis. I taj popis je sadržan u statutu, u poljičkom statutu. I to za svaku obitelj, oko 1500-600. godine nije bilo toliko prezimena koji je poslije nastalo. Evo ja ću vam samo za Kostanje pročitati. Od Mandalinića su nastali Dujmovići, Bogdanovići, Bastići i Banovići. Od Vladanovića su nastali Juginovići, Strujići, Čajić. Od Markovića su nastali Šimunovići, Šarolići, Okačići, Čalić i Mindoljević u Zvečanju. Od Vukičevića su nastali Tečinovići. Od Radovčića Mačević, Bukačev, Ačnić, Bilić, Vulić, Čavranić. Od Gojsalića Pepičić, Plašinović, Ledinović, Banović, Amulić, Ranjkov, Matijević, Bašić i Beroš. Vidite, znači, samo su bila 4 prezimena do tada. I sad vidite koliko tih prezimena nastaje novih prezimena. Nešto slično je bilo u Gornjim Poljicima. U Gornjim Poljicima bila su 4 dominantna prezimena. Sladojević, Lukačević, Lekšić i Žuljević. Sada, Sladojevići, oni su već bili u 16. stoljeću, imali su čak i kneza i tako dalje. Od njih nastaju Banovići, ovdje imam godinu, 804. Perlajn, 723. Rodići, Tomići, Vidakovići, Vrankovići, Zeljkovići. Vidite, od Sladojevića. I sad Sladojevića tamo nema. Oni su malo prešli preko brda, pa je bilo 7 obitelji u Kostanjama 725. godine i kad su Turci otišli, 2 obitelji su došli u Blato, jedno sad su samo u Blatu, sad u Blatu imate Sladojevića, možda 10 obitelji koji su tu stacionirani u samom mjestu, a ko zna koliko je po Splitu i svugdje okolo, uglavnom to je od Sladojevića ostalo prezime, mislim od prezimena Sladojevića. Dalje, od Lukačevića, oni se spominju u 610. godine, Jurić, Mišerda, Mišetić, Perdić, Šarić i Tadinac. Od Lešića su nastali Pocrnići, Siničići i Vidovići. I od Žuljevića, koji su u Sijanima, nastaju obitelji Burić, Čorić, Juras, Karaman, Lazarušić, Mikas, Pandžić, Prelac, Šipalo, Tadić i Juretić, vidite. Samo od Žuljevića. Prije su bili svi Žuljevići. Svi. A usput da kažem, Pavići pripadaju ovom rodu Rajčića, oni su izravni potomci ove obitelji Rajčića i Pavić su bili značajni kroz povijest i čak ovaj koji je vodio ovu vojsku poljičku bio je knez Pavić u bici kod Gata.